Chéadúir sin? Ní le bháin, ní éidir siomsach narid. Me sé an bhróg a heasta chó, gus a teachláin le lústéirí. Bhí mar chéanú beidir ceart an gluach ar dochtún orda cinint. Ha? Cil sa doctor an il tátar sin a chliske? Níos an. An mó? Crochlet sé a sin mai fe. Ik liúidir man sin hir. Ní thuair mé? Ní mai fer me leit sér. Wait, tú le tú héine? Hom sé straán. So chéine sin a bhróg. Choilín. Choilín. Tá seán an tablet. Ar a bhfuin tínas gon tríú chuid in na tablet. Well, I heard Hamish. What? Ceoltas an nniu? Mas tá rééis an tugur am agad. Seán é? Nach teis leis seo. Ó go tú péir a go seán siú beidir costa, can na buí. Ha? Na milse Hamish. Ó gé sin agus cá dear a go na í. Gur am agad tuach. Gur am agad. Well, I'm staying at Helen's place, yeah? Yeah, that's the one, yeah. Avam a coolie stunt. What's next? Shh, Nicky. Ken not will Chesn could follow Glen. Hofadagus is mean leis. Now creachna the brick fast agus téamach na rushtu nach ruchtu kunna fair a yara dom anyo. Of course I'll be there. Why did it stop me? You're Jane with lads. Quick heard. Hey, looks Risa. Master wants you can brush Suze. Nicky? Emma lad. These things happen, ma. Bhí John Kimmerráile man sin bhfuil anú reis máile. Neach mé an fear sin a blinta. Bhfuil Jacinta in éach leis? Jacinta. Ní úirte. So níl tú dul siar in mar sin? Siar? A bháile go rus na rún? Rus na bleeding rún. Glad clears my body seo Helen, huh? Not out west among those coulties. Haven't overstayed me welcome now, have I? I know, Paddy, don't be daft. You know you're welcome to stay as long as you like. Thanks. You're one in a million. So are you not worried about Rita and the kids? Rita's more than capable of looking after herself. You don't mean that, Paddy. Don't I? Rita doesn't need me. She doesn't need anyone. She never has. That's not true. Isn't it? Well, you should at least give her a ring. Well, to Rayla Shivon. Aye, gur man. Oh, Rita, faoin teach, tású lang go méid scéal am deit ag an lán go. Oh, be sé sin haar céan. Dia leat Yvonne. Agus rinne me dermad rud a bháine éireid. Se? Well, bhfuil tú ag céas a bile Jack ar a teach? Níl, cé gur íar seara me. Chum gealgar ar all right. Ach nátóir erad is pín rógo. Ní go fóla rénos, téach se a cháíanana níos castí fós. Well, trío leis sin a bhíú go fédi. A dul an scéal, ní go mé timppla ar fe coppla le. No, tá sem ná clia. Well, hesta brise be gwaid ó híal na tuiche. Smór atá geal crí go fédi rúla búla na carach. Sphere job é Paddy, all right. Se, coppla láil nist be sé a hain léimi ríis set nó le heachta bháile. Jesus, it's great to be back. You can only say so much of them good Paddy. How are you? How you doing? There's the ball, And go. Oh, listen. I see that. Aren't I my main man? Welcome home, huh?
Same as yourself as far as I You staying long? I'll be here for a few days, yeah. Will you get him a pint there, please? Great, you know that. Huh? How's yourself? Oh, well, game ball. Are you still with the same mod, are you? Jacinta? What do you think? Oh, the bell, Jacinta. Come on, line him up, will you? Come on. Yeah. How's the head this morning, all right? Diane. He's staying long. 2-0, I'm going for a hat-trick tonight. Bhí ein seo bheith nit an ar maidin, níl leanar le den sin. Mas nach geen nee kennen we gaan. Lennon. Oi. Was met echt. Agus tá sé haramaice. Wel ná brtáda réna seo mór, right? Mise. Cad a dearan se le stórach bhfuil golie. Hello, amo. Cech I bhfuil tú, nairinn tú níos áir. Tá choirt an tuig ma héananig ag mamó. Nach bhfuil mamó. Tá choirt under control. Bhil a cup an téan or de cint. O go bhfuir a dearan. Nach híla go bhreagla an gasúr a sochtéir. Ha, but just in a show, Lara, I'd love so it's for Eilish. Ní tá le ráig mamó leat. Híla go gur a smás cinteirtain. An ó níl cum na cuiart. Gi mar tátain. Ah, time, she's got a hull. Anna téir amo, mú se a heile. An go frust a gote bheit a laihút a leabbat sin agus mis musci bhí hátain seo. Ach ní bhéim sin bhád eile mar sin. Bhil tú géit le bháide? Bháide, bhil tú bháir tú sin lei? Bhil tú sástan is siúil? Ara, you chumar bu amo. Oh, transient ischemic attack, my God. Any attack whose effects last more than 24 hours is Hello, Agnes Welsh and Shaw. Oh, Agnes, hello. Shahi Helen, Cara Rita, im la clia. Oh, hello, Helen. Kika will to a store. Tá bronam Christachart, ach a bhétan lauer til a Rita le da hel. Oh, Helen, níl Rita Somalia. Timmy she luar imagine agus níl dóilm goril she o hen. Oh, well, níl nartar, I suppose. Beidir, will Paddy in shin? Paddy? Yeah. Walad gorahin next door. Fechan will she on? No, Agnes, fága is come of we. Just abba le Rita, fan give me. Just tell her that rigor mortis is setting in. Rigor mortis? Sin é. Look, barda mimocht. Tig a Rita ceirtá gestam. Slán in ish. Oh, Slán, Helen. Nosy old bag. Rigor mortis? Well, holy God. Hello, Wartine. Could see you lid on the church radio pobble. I'm sure Del Kali Benish much. Get to pain? Good bro. Golia, feed Aglevlum and show more. A come a lap Mahim Shiragati, Damar Joggin. Scumma, mush a fair play at Wartine. Yeah, Golia could make clear at Easter and take the jogging. Carcolor. Slán and ish, Slán. Got you ready. First sign of madness, you know, talking to yourself. Jon, you're so baham latsa. You have got to my Craoladh family. Is she marching down? Have you two kind to listen phone? She? See the far marching, I mustn't do. The fascinating thought, yeah. She struck the shock who the Morocco Lahai Aglev. Yeah, she can get from my playlist at Vonshin. So look, I'm not liggy she is soonish. Only lick she. It's fed a bra wart in a goonie. She na hula me Carcolor, ach, economic cane. Beiger go cordage back up a vehad Raglan Hagle. Na be Emily a burr at foam sichon, being back up am saguni. Katrina. Yeah. Haven't got Latin or naughty show? No naughty. Sure. Freddie Victor. Oh, why? Did you have my grog me a chin smile? Golly, can't be. It's healthy and fairy, huh? Well, show Elig fear. Tom. Tá honest can't love it, show. Eat is a break around Eileen Nagiri and Clara Quirfy Hallev. Sure. The cord that you've nice cura me let the quid naughty. Come a creamy rush in a market, John. Kylie took a joy, Katrina. No, Freddie. Hey, thank you, my dear. Na cheappas go raibh seolbhat an chlés a ige mar trína le bhaile. Nis ní to hé mór an níos fá. Bhí airicha fáil an chiad riad sa chlés an á dála má lóga chuir de bhreasúra. Kinky.
Yeah, yes, sure. Oh, well, conscience soundness Adamsa. Chéad a go éis a sé híle. Just our Kinolans and their Alex E. Flirtalis to West Conscience Paul. You should know yet, Contralty. Yes, I can't call Eva Janu Amadan the hen walked. Ha, bud a bí a fagéisian tá sé sach maige. That's Shane Craoladh for the DJ. Obviously, ni Hilden Shashin will cure the door. Gajin doi dank Thurston. What? Neil she gira lish. That I'm out, ni vow she's steen charge and moves her out of it. You should have gimmers darts than the yellow. Huh. She know what it's like, you should for that. And you're to say, yes, get out, let me help. Was that kind of shift? Yes, well, spot is that you could name a Barney who. Ar leach tú súlar feidiú chun agnes? No, níor leach. Ach tá mi sé rá leat sa haig go bhfuil scéal mór an sin gan áras. Ní ar sin idir. Corri mi sé mestú. Ó go black léadéirin. Sús ag a man sin Helen a bhí an seo am nolig. Car si sé glíoch fón orm sa nniu. Aber le Rita, Jershi. That's rigor mortis is setting in. But banin si sin le carpana haig. Ó, se. Wel, ní mór go rít a súlí ar a chun ar feidí leis an Helen sin tá mi sé rálet. Mastú. Wel, idir mé héins tú héin agnes. Rinne an Helen céna cúneol orm sin jogin allag. No. Manam cúneol ma. Hello? Hello, Helen. Mishatán, Rita. Rita, hi. Kent Gael? Oh, that's what I'd like to know. Will Paddy chin? No, Neil, tá sé mwy leis na lads. Rita, what the hell is going on? Tá the Helen. Bhí ar a gcóint bheith gain agus níos tá Paddy ligan leis an gáil mar a deisiad. Óra dhew sé heiris fang vec tú. Oh, Neil is Rita. I think there might be more to it than that. Rút sé cho? Ma sin go dtír a chéin, rút sé tadalium. Well, sin édan is sé. I just think that you might have pushed him a bit too far this time, Rita, that's all. Oh, mu sé tá sé tain Paddy, Helen. Coppláil is bei sé géhan na America I gohain fao seo liug. Well, I hope so. Listen, cai me sé éimeacht. Slán go fóil. Branny Liam, just Branny Curta Yanavach in this. Oh, jeez, tam dul of a team. Na Branner Martian. Ta chwilgan a Russell in a cancer here. It's not haber nach will. Tas am gamal hey. Fairly, then owned your carty hen. It's a noir bihari. You like it, Jenna? You Eileen? Oh, ach Branny mission street gan schlimme dar loffish in maids na morde. Nur chus mission mach mo chlár fi chaid sa gaisgus film world. Film producer mo who? Is so ho ja choshin of. Jin tam den le de re dag an na hagel of rista rev other in there. Ava brancha. Nes Martin Danny hit den it had shaugat sir Martin. Der mascarter? No, na back. Vi me hene kanslish nífui. All right, so. Ach, aglan na hagla híle, munna dag an Martin stech. Sure. I weet an tape de chlár an sionnach bradach an our mask hoort stech sa studio an. Spéislin jech réile, an anders chlár wartín má vi an aib, right? Gebre, an sionna brada an our mask. Bis an chlár fin dúrbe? Yeah, sé, knul. Gal tú go leis lóirtin an leanú. Tá sé le níochannaid. Tá tú ná bháis me sin úsáid nach chuil. Dar a cesart níochan. Na is sé sin sem muid a lein be sé tau. Ach tá siad sála chuamó. Tá tú de níochan. Ach ní bheits na bin difriocht. Na is sé ní an náil tamsan is be sé geile se sneacht agus chu bog le clúchhaach. No way. Na backlub, din me héine ag smáil. Goil. Ní me se an mag a fút. Well. Ní bhá mócha donna sin fós. Ní mus. Feici me ho. Lán. Tá sé sin go héintach. An smuitiú híle. An éfach ar fád. Vi mas smuitiú fásta Eileen go jolinn chlár taca luair seo fásta dan na clara halí go bheits go le má bío. Agus in sin man na jumpá interviewí so sa le go backup an sin gine a leir. Sin smuitiú bra. Mai thu híle. Well, is sin níonse so chu tíanna for man smuitiú. Ó? Sé, for man tape shot the hair margin na chuir se control room ar agla na jumpá Martin Dan Swiss fan aglah.
Máidir na nuútear seart an taobh seo thuirteisteach í. Sí. I mí agus aber le tuna na le John, go dátain am nóirt le héam ifig. Inis tíirech. A tá si go ar an léir a rúmate? Inis a híle, agus tuair me se é seolom. Pas nach tú le báistí tá? Márta garabh gágach cuifer agus aibreán beó bog brénach. Pas op bledar a chantí sin Filéocht a héimeis, filéocht. Bledar. Áid deagar réiteach an decin túníos. Bit sgraigna sa rístiniu. Chortú til isgealt. Ní chuise tú taidir is rísteach. Yep. Mu sinne le crétar a ggéireach a bheith deas cresta héimeis. Chortú sgealta. Dála mu dead a lasgealta gus biedáin. Jísa. Mu se go menaí tí a teagnas. Taristeach agus míle fáit. Agus céchúla patient i jo. Bhfuil is gúd mar réisún teagnas, buchas sléití. Seo tila anrin is a chur a spráchs na cosí sin ag. Se cíine rístiniu. Creibteach út i gearach ar a gúr. Go mai 7,000 fear vis na blina yn yw leidus. Wlis a cer dy henach, ta tú roi chianol ter fadlum. Ar y chef o Jacoli. Ni lan y brenin anra. Ach, manam achnach wil tusa fechans rowa a chorbe cholin. Níl tú mush. Hémas, bejartlich fis a chorr an doctor go. Ar a doctor mo hongwe. Kan al die onze dochter ach til a friggin tablets oorto. Fatjas nach un nog nach by metal bis ammo. Agus, cyn sort tablets i tio anyways? Níl is an bew agnes. Cholin, wel yn tach. Halle leads tash bejer. Fi mi leif a lot leis y tam. Kan friggin tach at a holle leads kaart. Ha tach in beg des gan agus centraliten. Nach an inir Jacoli. Sin inir in je hemois tach in des tejoli tan kerkeljoa. Je krijgt je moe, Katrina. Tréis sé bhéidir dúirt mé leat faoin chláirse ar Freddie Victor, bhí sé fórsta gáineach na a gal raile leis a chuún mar grim. Ach ní mar sinna bhí Seálín ar man ar near bheith. Chu mórtín dam glúchar ag an núma dearnach agus bhfuil fennicán. Ara stop dat bladraile, Katrina. Tá brenda a chuid bréige a lig. Bhí sé a gáineach an began a dhéanana am chuid ádaithe agus sinna bhfuil de. Well is tuaisciú gin chéad scotán sin Eileen éiste fiúla se glár. Níl simagam sa sáise trafléis. Níl anna gutter reporting. Níl óim ach na fírici. Na fírici. Wa túra mi sin na fírici roids. Is slímbad ar súrach a Freddie Victor a tá bant úsáid asadsa chun stoppa chur an expósa tá mi si don éir. Níl sa cefán na fecinn tú sin Eileen. Just ní hiice me. Bhfuil tú ré? Cead go leor mar sin is féidir leat imach? Can you me sé seo? Agus Katrina, féidir a bheith cinnte go mé achraithe mór a hartain seo sar a bhád. Agus sin ganhaint. Tá mar rála í bhain dá bheith í réirí bheith an nóir a ceartacha. Robbie, we're Sunday, for sauce. Tá mig injured is, bhí mama sáte an agus eisian an a lábh chuile áitirthaí. Bhí si disgusting. Well, Captain Gorsh says, well, cute, fella. Sais cute, an glán as do bhearú táú. Tá mama it in a ónse ceartí héna sem bloody Freddie Victor sin, agus ceapan tosa go sé cute. Robbie, tá sí an rá. Oh, spare me, please. Okay, tá sí a lust, mar sin. Oh, tá tosa lufa. Oh, Robbie, just mean it. Mama seanne bula crackin le fear go hí siúd. Scaidí a fear cos le Freddie Victor. Céir tá rágad í bhain? Robbie, na habar na gúirda chu stupid sin. Ní tú rá. Ní ceam do bhfuil mama ag Nach cín sa go bhfuil. Oh no, gross. An ní ceap me gúirda chu straight face sin ó brana siad an stoppi tata nóas. Gile, imime leat má feargus le cum chud ebre dhéana. Ach an áir é bhain, ní ceapan do rilí bhfuil mama déanna sin. Yeah, ceapam, okay? Nis imime? Tá bhí sama. Robbie, féidir leat an fáil se frind le machtom. Glosin tú me? Ó, cloisim i lean, cloisim. Becha bhfuil má mógáil ar de chuid nervsa bé. Ten sí sin ar nervs choile, bhaine nach cumá. Ní hena tá gestam, nach tígin tú. Ní man an áte richtlam hain, agus ní hína cúna fála má mó. Seo, ó brin ó se níanach le. Bearm tína chur an doras, ar manam chuide.
Hallo, heb je de kerpas toe heen? Bear me not groene shees. Van gewekken toe. Don't let her, toch hoor je heen. She's ogen is verder. Kan me wel zo hallo. Intestate. Statute of Limitations. Declarate Nihigim. Oh, well, is sé de hílann se go bonach ná. In éimes bhuachta mar tá a cháis se tá na carta céna atsa hecht doncail. Is atá Breed Sinclair, Mother Jack. Not hide. Ach, Nihigim cean chuí. Okay, right. Okay. Sé dahirsa agus Breed Sinclair. Trahad is trifur Hanjack. Ach, tá mar sa básí leis na blianta. Agus cuma faoi sin tá tú fósa dedal a séir siúd go bhíon Hanjack a bhead hééis bháis. Ní féidir le Breed Sinclair a séir héna ága le Jack. Is dá bhrí sin réite, is leat a leag an teachse, agus le Mother Jack a lelia. The law of Persterpes. Percéird? Persterpes réite ach ná bach le sin. Ní wetse ach go digan tú go bhfuil tú I dedal, faoins lé, le an teachse a bhead. Ní chréide me. Ó, ní chréide me. Well, fair pléigetí bhain gur a 100,000 maithad. Amarbe? Bhí sé go cheart am gáil chugad sa hús. Well, is it? Bhí sama mo chríiste go mulim san teach. A leie? Well, a leie. Na rúd me le pedia. Dúr me leis 1,100 uaire. Dúr me leis go réitóne. Farir, gan ein seanis chun na deascéal a réinslam. Ar y frig o lad! Ta'n byn byd dŵnse! Ach, mór a fáil a leidig scéal a réint leis ar a bhón. Fai tegan nach daintas gus go blá cléasa. Surprise bag a hort go. Oh, no, ní éitin. Teige. Nach chuil Jason a sémar sir an scoil scoil a hort. Agus céirt fín cyber café. Céir dí annach Robbie. Frig an cyber café Rita. But an a fog sin fumsa, dina mis a Robbie hort an amachid. O, ní éitin. Ní bhecha teirige da mar éon chuoin na gasúd a hortlam. Well, imime na tain mar sin. Oh, mu sé Iván amachchas síalcha héas go sin is dór. Ach tá. But an tro mis agan na gasúd is féidir le Jason do chuid daibríana sa cyber café. Tá sé choéis go le 1, 2, 3. Ó, ní bheh sé ceart na códaí a rort sa leidir sin íanach. Sige. Mar tá do ghóhain tíon tead mar tá sé. Rita, bhfuil tú gimacht nó nachhfuil? No, ní éitin. Right. Tá sé sa tain. Oh, jeez, branar a tam. Rita, kam is a bheith gimacht. Dúirt me le burnig, go maileach me le hís a bob lefar a chuig go hin mar sima. Well, gur 100,000 maithad Iván. No problem, Rita. Is ma árin tú daintin tá sad calma. Slán. Slán, free. Tá really buirthe Trianna. Swear to God, how some go díbh go ra? Ar na bacha hílas cum a faoi, sé a cheart am sa ró le arénos. I mean, that mouse gum gur clár fi Freddie Victorian. There's no way in Shine Dailin. But for flip's sake, and Shanna Brada and her mask, I mean, could you that mouse gum? It's in Dermot a híla, right? Well, tá ma buirthe scarabí. Tá ma cínta go í Eileen amach soch lua, cysor slímador lufa Freddie Victor. Yeah, well, man, I'm going to carta good. I should know the smarts of freeness. She's good to look here. So, Mike, while I'm kick mass a tune, horse converts a cup. The mamisha has a year she done in a mohan yarshin. I mean, your hands are trouble jart and hit the lurk at the water. Said the tan cart her father the healer. You took a stupid Sudanese though. Rita, kijk away. Mijn dag gaat leuk. No, niet wij, Gromad. Hello, Bernie. Weet je pokkel wel? Kind. Kan je het? Voor een meidje door toen je sloeg, voor jij de hoek aan de gas hoor. Zo het had toch een gaga blauw kleer? Wel, man, er miste laat. Rita, kind, nach miste. Dat is een taal. Oh, karamele maar het even. Ik sprake, wil toch een toonschijn hoort gedaan? Niel,
Bhuaile my range le Paddy ar dús. Right. My lips are sealed. Gramad. I had to confiscate it from her this morning. She really is the limit. God, Freddie, but you were so right about that girl. I was always a good judge of character. I'm only sorry that I didn't catch on to you sooner, my dear. Freddie, we're going to be late for dinner. So, The restaurant closes soon. why don't we go back to my place? And I'll take you to dinner tomorrow night. Somewhere really special. Sraith Vanig teach an iswama, ligi mis stai. Right, come with Mickey Marshall. This is Jason, bích tusa go maga í bán agus natúir eintre blodja. Feic me huir idir seachtainna. Slán nach ré. All set well? Oh, níl sam í bán. Seo, ochor in an doras cúl, agus tá ceam doras tasí ag Jason. Cyrm sy'n mwyl o sios o bwt. I bon, ti'n ma teip? Martin wa Angela? Da chalwyr Captain Sir Rita. Oh, sé, dag me fydd Helen ysdi her y man. Rita, just go. Right, Yvonne, gyda mil yma het. Nes i imor, bych tys ydych alin maga Yvonne, agos di'n tŵn roedd y diar silet. Dena am. Ter pog morgen jadgum. Can more meetach. Tiwr o'ch ri. Slan. Slán o'ch ri. Bi han gasad. Tá muid hiúlháil a an rud sacrí? Tá. Ó, bhéitach muid stop ar y mealach ar 5 second. Ó, cinnte, fíiste. Slán. Agus hanna go cean seos Jack. Cuaradúirt tú a bharnaí? Tuamas caiice seach an éilín. Cyfeid úr a chahas mé rála a bharnaí. Scríb an dáta seacha de archa le chean. Sarah, cos mat a cuasa leansa? Tá. Bina méid hir. Agus móra. Cos mar a siise? Dals tróhar sinna hanairin. Dhéana le go bhacha mé an nó vacancy sign ar maidin agus ceap na beidir go roisi sin ar a cinch. O, no, ní tar mar a tau, ní gá tímri bived fúáire. Ys go chólín i Lucasid. Da cholín seach. Cos mar tá sin, crétar bha? Well, ní chreidir sibh seo. Gael scéal a tad yn y siagnas. Tá Rita imithe, agus na páistí fágan na diaci, agus gan aine tuairt ar a ghóilfach i téanna créatúí. Tá Ivan chanéir a thuirs go na gasú Agnes. Oh, really? Well, eisteach nar ina sí sin gomsa. Ivan saganne, agus cuair sa críomh seo. Réid ceapam. Agus ctí fanna chuid stáidir, sa bhfuil ag Robbie for Rita. Tá chaslacht ar y scéal ailín, go bhfuil a siad í sárgat sinis hw go rahid a hela i hen nach gepa. Lá ma hagi. Ní chuine me bhhaid sibh tá Angela fannachlam tí má. So, cyd ys ffyd lengi hynny, what? Fwy'n teach a Jack. Céad Bhfuil am thuchar ar an neolalas de réir dlí na tíre seo. In éim se uachta go bhfuil na cearta ceanna céan amsas tá gal go do bháthir ar theach ma uncail. Faig lí per stairpace. Céad?
Is lumsa le hamháin gon techa Jack agus is le do bháthir a le heile. Ráibhrí sin ní féidir le heach lethetí a thuirtuite. Oh, so Thomas, díreach an eiste náit ar hosam was mar sin, Níl, go bailach. So bhé ort fós scír Jackie cheannach bhaid. Sin má heistín muid teach omláán a bheith hogad. Mainis. Maidin wahagaí. So, cin bh sí mar sin? Couple lá. Couple lá? Ó, stan techa déon mar sin. Déach mu an party nuair cin fan. Party anna, níl émar sin. Yeah, I suppose. She did me she hier near nacht en was agus brenner a couple of videos. Sorry, Noreen. Ach, ik jou met hem water nacht liggen in de zachte taag. Zie je al naast het weer de marsen. Ach, kijk geen mensen ke. Sim la klein nog wel. Emer. Dat is het gewoon beter squeeze het sausage zijn. Ja, stoy. Ben je met daar motor aan het kerkloor. Jason, kun je wel een keisje en kun je het zo'n kantje in de nacht? Wel my couple video die van kap seachnain. Is tam céas da céo hen. Oh yeah. Sja, bín chuileáin ag fear Jason Shani faoin videos. Tá an ólas ag ar. Aber an can sin táil. Ceaclar. Well, fecim gra Agnes in seoidí sinneol an a rescue remedy. Mu sé bhí sin bheanhacht tá crí mór má ag Agnes. Ach, ní túis go tháinig síisteach. Nág sémas go na buine. Well, tá nead bledra le sémas a chuirlaí. Tá mór. Cechi bhfuil máide héra? Ó, tá sí tá. Cead a bheith chora? sé bhí Agnes ginse chuil a bhlasam. Ní len chála a bheith chur géad omsanna sé héar a chorbe. Agus cead a bhí Agnes insechaid? Tá ra sé éis ar an hóil i ríist. An stréis an grán. Cead a sin diise má óla máidir séine ceán nó ró. Ó, mu sé táda bheanhacht. Táda. Táda. Maidin beclis. Mar sin héana cholín. Ní hiigean mise cead a hagan said bháid a scaití. Ní hiige mí beg ná mór. Béidir gur bhaighnach atá sé héra? Ach cead íana chuig na chuí, na chuil mis agus líomaice lágasaí. Ó, ní hanan, ní hanan. Béidir go bheith chuideach de feidir airinn sí bhá. Chuideach de feidir in lúdraman sin, anú ní éirín éireann bhainn scoutiar sin. Ach sé fear chéile bhór éire. Fear chéile go divin. Héra, céir de runneach a géir nach a searmh sinú. Á mecha sagad a cholín. Á mecha sagad fiúána le. Well, sfear go Nicky. Ní ag le aine na instructions in a leanúint. Double Dutch as far as I'm concerned. Me too. It's more an gar go bhfuil na pictúí an mar sin. Yeah. Hi, Faddy. Nicky, cechilta sa chrí. Rhys, how are you? Dag go Jason ag símar le le. Níl, dag me hiriad le Yvonne. Yvonne? Nicky, imi tas agus corsi san kettle ma han fear. Ba me ma chud a gan second. Go on, imi latanis. Cechilta, Faddy? Tá mé ag imacht. 1 second, Faddy. Tá Josh céal amait. Is linne teach. Tí han Jack. De réidir lí is linne. Welle i le dhéirí a chuí. Tá sé sin go hinntaach ríise. Nach bhfuile Faddy. Cheap me go me hásásta. Ó, cheapan is. Nach chinna bhí wet. Nó réite. Sinna bhí wetse. But Tommy anhásta ar fad, and bleeding delighted for you. Congratulations. You've got yourself a half a bloody house. Faddy, I'm meant to arrest Measta bhfuil sé rintinnig Paddy's ag rít bagad eis blag clí. Ó níir in éon scéala for sinné. Cén scéal? Ó na bhhaile sa fis a bhégad.
A mar deirtú héin a haiscí chun iad a chean a muchas. Leis Jimmy. Má brain bheith caiin fan deall seanteach sin a félim domlí an ar fé bháin ar lein. Ní amach ag rá gur fiú smíúir thuiscin thaigh an teach cheanna chuin. Sinna méid? Ní dhéanaan sin ar ritas na gasúir. Agus sin ceapanta go mé rita chu tuiscin na chéanaí letse. Ní dóil mé. Ar bhaith tú an chuí dáisi leat? Lábhar, strippers má hón. Tom, seachas má bháma sí réit an taon ar muintre tá fócia. Tá go ní tú fao chumínaí. Ja, bhfuil níiad an techaí eile táige na récha. Fiú go a bhéon le mé. Le gahan ceadáil a réite dufsach. Nis. O siad an tairige de rús teach cheanna. Le? Bina scéal a fosí. Béidir? Ceoch amanda ar. Hart an seo? Ceach me a sé réchaí. Níon teo sí tádagatse. Ní frostan siú. Na drostan inis. Nach leibhána agus sin na gasú is ní leitsa. Na cara díris. Bhain ní ag íbhan mar an choisaí. Sna dúirt sí leat. Is nach tútá éascar a bhela bheith. So cén fan ar ruúirte le nóring bhfuil má fannacht an seo. Iad an ní mense mar babysitter. Ní ruúte a rénas go soach mór. Hey, seach an nóins mar mamíart. Ah, yeah. Yeah. So, cech bhfuil rudaí is ar héin na snódaí? Guess that. Well, bhfuil sé serious. She's my girlfriend, eh? Oh, so tá sé serious. Nach mór fála. Sa túfas cailí fannacht leat. Wat is het al maar geleden? Misha. So many men. Such little time. Dat is a crack, what's it? Jason, sure came from my stuck le Farawan and the world being my oyster. Well, ar leid a bit, ní bheith ar an éid seo ní chuna techt an seo hogan. Wel, mae cwyn o beidir glwch ar iad America agus un siach do fwy chéir a tarlw chas chael hard. Ach, I gap an tas yn eisiau. Gwli mi a dy iad ys y gyda tarlw hart an seo. Har y iawn o amo, ach ystop yn dwi can os ar iad i'r iaf. Ta mae tîn y geisach ydych yn siafoed. Ni lyn tys y bygwyr mam ar yn ôl. As fach daid y ffos y sio mor a chosa, ta sama. Ar? Liam! Liam! Cont o'n gweld! Freddie, Cowell too. Daddy? Muna muis leat in macht. Tasím wen dola chola. Spéidir leis martin call hús staide. Tá mis a chun chola an seo, I méidir. I Jason agus émar chuir de thuirisc. Airinn siad an neide bhtha go mór. Airinn na mama bhtha freisin. Níor hiic síocha cáil is bhí sí gáirisa. Well, that's the way it is, Rita. You never miss a good thing till it's gone, huh? Oh, gee, I'm the fatty. Oh, yeah, but you'll survive. You always do. Please, fatty. No, Jean. Ní higann tún tafel a tarm go rúd me méid a dóras. Tá brónaram. Ní leir tú ach an írinne. No. Has do wim húgar tú agus rinne me sin. Macha me. Ní an aspen na cheol. Cadw dy fwyd am eisiau?
Se go hálainn a bhein ar lein seos gan tá a carás. Rita. Me cisiachta na nearna. Ní ána bhín tú ionta mar as gná. Tá is agad go má céir tá I gceist go. Rinne me cisiachta heile chóirta. Leis an bhean agus taig. Éisteach ré. Ní tún chéadana ná duine dearnach I licin camal ar a lofa sin na dal am lógair. Ní bhí éanaan an ceannas áir ar haig. Tá mai ná na Joel Farms a léh fiú bháin. Bhí an ceart agad. Bhí an ceart agad faoi gach róta. Tá sé dó timpeall agus timpeall am a ceann le seachtain na nús. Ar fan am líontas muid le chéile. Ní chasú riomh measpa le thuireachta leom. Go dtíanais. Ar hiic tú riomh cópaí agus a bhí méid le teo sin. Iáil me am héin nach gur teisteach arm. Go má chumil am faoin ar a léamh ná scríomhad. Is ní héigen tún tafel a tarm gur bhris me an gealún sin. Náire úfasach. Náir. Ní héigen tú fiú brianócail Rita. When Emer asked me to help her with her homework. Sin nára, Rita. Take an anion an dúir a cín faoi. Thiúrann se cónach uit. No. Ní éting tusna mar rís leis na lady board books, you know. Friseach sé an spirit ar fadóna ma. No, ní bhna bhí geiste am. Ach tá agriocht í speisial tá go rií fásta. Daoine ar nús ó héna fedí. Well, no. Ilsa. Feci be, eh? Sure, tu go mwy timp ar y felch cynt. Oh, care on the flowers. Daily. Surprise, surprise. Oh, good jazz. The carton job, Ashley. Chiam. Híla gona bouquets of all níos lú Eileen. Súla nach út a coile do chud charmanish. Tugus teach fáis go go híle. Agus tosa. Bí a dára chalín, níl mé réileat sa fós. Yeah. Couple of flower wikes. Tá sí cap go teangáilethe. Let go ónseach. Mar chéile si bhlug. Oh, hello, Ivo. Tá túiste. Ga bhfuil tú maidin? Mar a ecans tú. Chla hórtá nó le na hiútástal bhaid. I ced a bhecha testal bhaim sé go tamsa go bhaid an haigach colla. Weil lu me fin near a réid go ráil tú fósteatí géirí a sim leis an thuas agus gur cheart an breanúide. Ní bhile man is mócha techt trí hinne ná tá mar sin agus an leí ní héana as bhile. Cach sé go mé an popcorn a bhíon. Popcorn? Ja, cha me popcorn a réid innig rééis. Sinnas nach cumanat. Oh, hello, Haig. Hello, Ivan. Will gachrut cart galore, Ivan. No one with the testal bit. Waid in bheanaí níanaí tas go rád pedín del teach seo. Maid in wachaid. Se, a bheith an nóir le Freddie Victor le achal. Ceart go leor. Se, tá mar lorg Freddie Victor, se Eileen Lynch an caint. Thug tas a tape Katrina a seo. Tá de me se go. Se? Agus cén ar a riimi sé? A réir? Agus cén ar bheith sé ráis? Cydyn dóin nach chwile sagad? Wel, rag sé ein seachtracht fo machan isa. Fo can Eileen Lynch. Wel, rag sé ein ever changwal. No. Ní acw ar noi.
Gar am hagat mar sin. Slán lead. Tá a níos fear as gan é, Eileen. Swear to God, tá. Ja, han sé lecht sa gan a híle. Har a dulig an linian? Col ce ceart tam. You have a row with your girlfriend. Do you A, send her flowers and an apology begging for her eternal forgiveness? B, phone her friend and ask her what to do next? Or C, get yourself a new girlfriend? B. B. C, Jason. C, get yourself a new girlfriend. Pick him into this kid's score that. Hi, Jason. Oh, Noreen, hi. Ben laat in second Meg's Holland van Vanachlet. Connect you. Okay. Bhuacht tú se? Tá mé breanúir ó tháinig meisteach. Bhín bhirteach go piú videos le chéile leis luiche. A héana agus Ivana ba. Céile. Tá rud cinn tús an sinúí, tá mé ráleat. Emer, go a second. Se? Céird bhí Jason í an the road? Á táda, don't you streak Brenner video ar fanna híe? Go dtír an bhirteach í bre? No bhí bhána sin freisin. Oops. Ní hén sibh go Jason gur mis sin an scuiban in seoí. Ó ná be chéine míar tímar. Is féidir muidir hos ar ein chuig. Okay, Emer, come on board bhfuil inis tan dínar fós le réitechan, right? Okay. Go fast a chur de vegs na chur an seanchailech críanna slechar de boyfriend. Will is sad. The oigan túin an úrin is milsin jól. Go inis, Emer. Feic me ball, Jason. All right, feic it. Slán, Max. Slán, Nodine. Is not in darma that I made a dort minute. All right, feic me. Slán. Yeah. Becca. Frig all that, Jason. Céird? Well, you're under a hockle at Renneria. The Shaneen here, good you look at it. Oh, Dina Liam Jarma der single lua, fan go vecca to her. Nach a cholie, wie has spreechtig om tamer al het. A vecca chi vrene sharm. Oh, can je go cry, can je go crying. Ah, Brana Sarah, new walk and listen is horrible. Ta and that's in Gwelon, Haggis. Tasha fi brew more leska. Ach, nie me should become tidish. Oh, sagam sugary wana who. Agus, ta na keen to go to say Liam freshen. A chonin sich de hook to serish gelchin shechi vekim she. Nach vetach Liam, nach vete cheve sprechte den uair. Agus no na reed, hashen million chure hunig in jelle. Ní chuimine mar sin. A beit go le ceart. Cínte tá ceart agam. Agus gun me se I ger a bheith gur chúir faoin na dhéid. Agus díar me méid seo leat freisin a héra. As mair gunn té a hiúchas éidir mac agus a éir. Agus sinna cúla de leasa tá mi sé hórtaite inis. Ar a bleidir ced a déta níana. Agus an lúdar man se má iad bega líam. An is má dhéanaan tá sa dhéirecht. An ceangal carada se táid a pedar agus líam a bhrise. Is tú héana bheith siar le sa déire híar. Cuimir a gúd me se a rán méidsin let. Ceangal carada is go difin. An is a héra, an ach cia letsa. Chur a glíoch telefón ar feidir go America. Agus díar le síocht a bhhaile go beo. Le go dúrach se trúr takeocht agus cáir go bháire sa gura an bhfuil sí an. Lena choléin, ben iríon is sailtúid eftan. Chola dionas mi se léide sin gorud. Tuair is seans ó héra. Bhfuil é tínaín máire. Ja, for se chance céna thug sesin go bháire. Dúach máide séine fear a bheice. Ach ní ra an bháin. Ní ra an bháin ach imimecht den dhéanach leis se scoutéire sin an béal bá. Fól siad a master. Or registry office. Agus gon fiúháin cuidir baint á máid héin. Anú ní hin pós a cholín. Agus ní fiúháin meach sam go siad pósta. Mar a go ránig Johnny
Gol fet sa Wales America. Agus sé bhí gáiteach. Bainis mo chuid agus mo chraí. Agus gona sam tád faoi. Hinna na chéad. Pedar ó conníla. Ní rah sé gceist am seán na hórtla. Ús tún ceán. Á mé gan eile mar sin. Ná bhí weimníart. Cínte gan seoim a cheán gur chuirt a gluach. OK, slán. Céad. Jesus, that's a flippin' unbelievable. Tesco go Michael Shanna shul mala hali. So. Sonia, she ruargu. Oh, na chunanis. Rolat arga de charushin. Tá mai gense de fáil. Fan na máhaigi. Si ali gersa chéin. Is tá hrís-dínti. Nar chula tú riomh a híle, gur úl na hetna an túl is blastíar a grán. I swear to God a fáil. Ma hagan tusa idir Shane agus Ali, mur im au. Mas níl tád ar a deal go bhosca sin. Tá gur breanhfuir éiche fedi. Jainig mé é. Céird. Rhaid mé go rangan a léthóireachta. Or whatever. Fedi a chraí. Gailin seam. Well, is léir nach bhfuil an gá agus se leis an cancelling book sin a forméidíh. Cé cancelling book? Tás agaí an ceann. An ceann a dog mé hús sa tómradí bhar éir. The Lover's Guide to Good Sex. Nicky, ceir tarólas atsa for you bratcha. Don't worry, Ma. I didn't read it or anything. I just looked at the pictures. Ceir da dhéanana mé leis. Tá sé go droch lína éile, mar éigen tá man an ó chluisteáil. Tá rudí go donna. Bhí an B&B húnas choláirt. Ha? Aige tá bhaite be? Ní. Duna mé ar roiint aige de chuir bhhail roiint ar seachtainna, right? Ní aige tá bhaim. Is tus tá testal seo. Tá rudí go donna. A bheith achtaháile, bheith tamlín beg, mu sé daile. Nis líam. A chuir sa go mága bech ar racha rudí nolchas á leindalinn se bhhaile. Ní rachach. Armánam ní rachach. A cead fé bhá mó. Ní bhar ten ná cúna an teachháinna le chéile, tá sé de sin na líam. Éistúach, roiid tearadí machchaté, nach roitín sé amachchaté na gún. Bech mí beart, bechar rud ceart. An bheith tú go le ceart a go seanad. A raid?